Tubasuje mwese tubifuriza ibihe byiza muranisanga kandi mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera. Uri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Twanzike dute Jean Daniel. Katwanze ikireko byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu nkuru y'ikinyamakuru Times of Eswatini ivuga ko ubwami bwa Eswatini bwasinyanye amasezerano n'igisirikare gikomeye muri Afurika. Iyi nkuru yasohotse muri icyo kinyamakuru kuwa mbere iki cyumweru ariko inagarukaho n'ibindi bitangazamakuru birimo Press Reader aho ikomeza ivuga yuko Eswatini yashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare na kimwe mu bihugu bifite igisirikare gikomeye muri Afurika ndetse cyongeraho ko hari igisirikare gikora neza ku isi kiti nta kindi uretse igisirikare cy'u Rwanda RDF. Iki kinyamakuru Times of Eswatini cyanditse ko RDF ikomeye kandi ifite ibikoresho bihagije ku buryo ishobora kwitabira ubutumwa bwo kurwana cyangwa kubungabunga amahoro nta bufasha bw'abandi ikeneye. Muri iyi nkuru kandi iki kinyamakuru cyo mu bwami wa Eswatini gikomeza gitangarira igisirikare cy'u Rwanda aho kivuga ko ngo kiri muri bine bya mbere ku isi kikaba icya mbere muri Afurika mu kugira ingabo na polisi benshi mu butumwa bunyuranye bwo kubungabunga amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Uwanditse inkuru akagira ati u Rwanda rufite abasirikare n'abapolisi bagera ku 600 mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye utabariyemo aboherejwe ku masezerano yihariye nko muri Mozambique na Central Africa. Ni urwa gatatu kandi mu gutanga abapolisi benshi mu bikorwa byo kubungabunga amahoro. Umuyobozi mukuru w'inteko mpuzabikorwa y'imiryango itegamiye kuri leta Kango muri Eswatini Tembinkosi Dlamini yavuze ko u Rwanda hari igihugu gifite demokarasi aho ngo kigomba gusangiza ubwami bwa Eswatini ubumenyi mu bijyanye n'uburyo inzego zarwo z'umutekano zirimo abasirikare abapolisi n'abacungagereza bubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bwana Tembinkosi Dlamini yongeyeho ko yemeye aya masezerano kuko ngo bizeye ko ingabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano zizasobanura neza muri gahunda zo kungurana ibitekerezo kwica rubozo muri gereza no mu gihe cyo guta muri yombi ukekwaho icyaha cyangwa kubazwa bitemewe na gato mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga. Ati amasezerano yasinywe hagomba gushimangira uburenganzira bwa muntu. Iyi nkuru ikavuga ko igisirikare cya Eswatini ngo kirinze gutangaza byinshi mu bikubiye muri aya masezerano u Rwanda na Eswatini basinyanye kugeza igihe bizaba ari ngombwa kuyavugaho. Gusa inkuru ya Times of Eswatini ikomeza yibutsa ko u Rwanda mu mwaka wa 2020 rwohereje ingabo 1000 muri Repubulika ya Central Africa kujya gutanga umusanzu mu kurwanya imitwe y'inyeshyamba yari yarazengereje icyo gihugu. Umwaka wakurikiyeho rwohereje abasirikare n'abapolisi muri Mozambique gutera ingabo mu bitugu igisirikare cy'icyo gihugu mu guhangana n'ibyihebe byari byarazengereje intara ya Cabo Delgado iherereye mu majyaruguru ya Mozambique. Times of Eswatini kandi yandika ko imbere y'umwami Mswati wa gatatu na perezida w'u Rwanda Paul Kagame tariki 13 z'uku kwezi kwa munana aribwo hashyizwe umukono ku masezerano y'ubufatanye hagati y'impande zombi nyuma y'uko hari intumwa za Eswatini zari zaraje Kigali umwaka ushize. Icyo gihe umuyobozi w'ingabo za Eswatini Mashikirisane Fakuze n'igikomangoma Sikalo munyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo n'Umutekano w'igihugu nibo baje mu Rwanda mu ruzinduko rwatangiye tariki 13 rugeza tariki 18 z'ukwezi kwa munani umwaka ushize. Icyo gihe kandi igikomangoma Sikalo cyagize kiti dutegereje gushimangira umubano turizera gushyira umukono ku masezerano y'ubwumvikane ku bufatanye bwa tekinike mu rwego rwa gisirikare. Abayobozi b'ibihugu byombi rero muri uko kwezi bahagarikiye isinywa ry'amasezerano mu bya gisirikare ubufatanye mu bya polisi serivisi zishinzwe amagereza no gusonerwa visa ku bafite passport. Umuhango wo gusinya wabereye muri Village Urugwiro ubw'umwami Mswati wa gatatu yari i Kigali yitabira ibirori by'irahira rya Perezida Paul Kagame ku itariki 11 z'uku kwezi kwa munane. Umwami Mswati wa gatatu yavuze ko ategereje ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yashyizweho umukono yongeraho ko ubwami wa Eswatini bushaka no kugirana ubufatanye n'u Rwanda mu zindi nzego nk'ubuhinzi aho u Rwanda rukomeje kugenda rutera imbere cyane. Perezida Kagame nawe yavuze ko uyu ari umusingi mwiza wo gushingiraho umubano. Ati mu Rwanda twifuje cyane gusangira n'abafatanyabikorwa n'inshuti nka Eswatini uburambe dufite mu rugendo rwo guhindura igihugu cyacu. Tukivuga ku gisirikare cy'u Rwanda gitangarirwa n'itangazamakuru ryo muri Eswatini twerekeza amaso mu kinyamakuru The East African ku nkuru igira iti amahoro yarenze imipaka imyaka 20 y'umusanzu mu gutekanisha isi. Iyi nkuru yanagarutswe n'igitangazamakuru igihe kubiyemo ibitekerezo bya Ambassadeur Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Ni mu gihe kandi muri uku kwezi kwa munani u Rwanda rwizihije imyaka 20 ishize rutangiye kohereza abasirikare n'abapolisi barwo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Ibintu byahindutse kimwe mu nkingi za politiki y'ububanyi n'amahanga zarwo. Muri icyo gitekerezo cye Minisitiri Nduhungirehe yanzika agira ati mu myaka 30 ishize u Rwanda cyari igihugu gikeneye ubufasha mu kugarura amahoro yari yarahungabanyijwe na jenoside yakorewe abatutsi, ariko uyu munsi u Rwanda ni igihugu cya kabiri ku isi mu kugira umubare munini w'abajya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi. Minisitiri Nduhungirehe agakomeza avuga ko u Rwanda rwavuye ku kuba igihugu cyo koherezwamo ingabo zo kugarurayo amahoro gihinduka igifasha mu kubiba amahoro mu bandi binyuze mu kugira uruhare mu butumwa bw'amahoro
bw'umuryango w'abibumbye n'ubw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'amasezerano rwagiye rugirana n'ibindi bihugu bya Afurika ku giti cyabyo. Ati byarenze gutanga umutekano ku baturage b'ibyo bihugu no kwita ku bikorwa remezo gusa, ahubwo intumwa z'u Rwanda zijya mu butumwa bwo kubungabunga amahoro zinatanga umusanzu ukomeye mu kugarura amahoro, kurinda ibyago by'uko amakimbirane yakongera kubaho ndetse no kuzamura imibereho myiza y'abaturage b'ibyo bihugu. Umwanditsi w'inkuru bakavuga ko ayo mahitamo mazima ashingiye ku isomo abanyarwanda bigiye mu mateka yabo, aho intumwa zo kubungabunga amahoro mu Rwanda zari zikwije zifite intwaro zitigeze zigoboka abatutsi bicwaga, ahubwo zikabasiga mu menyo ya rubamba. Byanavuye kandi ku mbaraga u Rwanda rwashyize mu kubaka igisirikare n'igipolisi by'ibinyamwuga ndetse birangwa n'ikinyabupfura. Intumwa z'u Rwanda mu butumwa bwo kubungabunga amahoro kandi ngo zihamagarirwa gushyira imbere umutekano w'abasivile bishingiye ku masezerano mpuzamahanga yo kurinda no kutarebera ikibi ndetse n'amasezerano agendanye no kurengera uburenganzira bw'abasivile. Muri ubwo butumwa bwose abo u Rwanda rwohereza muri bwo bagirayo umumaro urenze gusa kugarura umutekano mu duce bakoreramo, bagakora ibikorwa bihuza abaturage nk'umuganda, ariwo gahunda y'abaturage yo gukora isuku mu gace batuyemo. Nyuma yaho hakaba inama yo kwiga ku bibazo bibangamiye sosiyete. Ambasaderi Nduhungirehe hatiye gushibuka k'u Rwanda rukava ku guhabwa amahoro n'umutekano rugahinduka urubiha abandi, byerekana ko binyuze mu gushikama ubushake bwa politike ndetse n'ubufatanye amahoro ashobora kugerwaho ahariho hose. Akisavira twerekeza amaso muri Rwanda Tribune mu nkuru igira iti Minisitiri Biruta yasabye polisi y'u Rwanda guhashya ubuzererezi n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu Rwanda Dr Vincent Biruta ibi yabigarutseho kuwa kabiri w'iki cyumweru mu biganiro yagiranye n'abayobozi bakuru ba polisi y'u Rwanda. Yashimye urwego polisi igezeho yiyubaka, ariko ayisaba guhagurukira ikibazo cy'ubuzererezi n'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Minisitiri Biruta ati duhereye igihe yatangiriye twakwishimira aho polisi y'u Rwanda igeze yiyubaka n'urwego rw'ubunyamwuga runagaragarira ku cyizere abaturage bayifitiye nk'urwego rubacungira umutekano. Kandi yakomeje agira ati hari akazi kakozwe kugira ngo higere kuri urwo rwego. Ibyo kwishimira ni byinshi, ariko tunatekereza n'ibindi bigomba gukorwa kugira ngo tubashe guhangana n'ibibazo by'umutekano bigenda bihindura isura aho ku iterambere riza. Yagarutse ku bibazo bikigaragara birimo iby'abana bata ishuri bakisanga mu buzererezi n'urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge n'ibindi byaha. Avuga ko bigomba kuvugutirwa umuti ku bufatanye n'inzego zose bireba, kandi hagashyirwa imbaraga mu gukoresha ikoranabuhanga no gukumira ibyaha. Reka iyo ngingo tuyiveho. Igihugu cya Denmark cyo cyavuze ko kigiye gufungura ibiro by'ugihagarariye hano mu Rwanda. Ni inkuru yanditsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo African News, RFI, Afrique.com, BBC News Africa, Afrique Info, El-Watan, TV5 Monde n'ibindi. Akisavira aho byanditse ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen ari watangaje ko igihugu cye kiri mu myiteguro yo gufungura ambasade mu Rwanda muri gahunda gifite yo gukomeza guteza imbere imikoranire yacyo n'ibihugu bindi bya Afurika. Denmark ntabwo yari isanzwe ifite ambasade cyangwa se ibiro by'ihagarariye hano mu Rwanda no mu bindi bihugu byinshi bya Afurika, ari nayo mpamvu yafashe iki cyemezo, ndetse amakuru akavuga yuko umubare wazo uzarushaho kwiyongera aho kwikubitira uretse u Rwanda, Senegal na Tunisia ari ibindi bihugu bizakira ambasade za Denmark muri uyu mwaka utaha 2025. Iki gihugu giteye imbere mu bukungu gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, ndetse impande zombi zagiye zisinyana amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Nk'ubu u Rwanda na Denmark basinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'imihindagurikire y'ikirere no kubungabunga ibidukikije. Ni amasezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ibihugu byombi kandi jondoniye bisanzwe bifitanye amasezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye, harimo yibanda ku guteza imbere ubufatanye mu ngeri zirimo politike no kwita ku bibazo by'impunzi. Iki gihugu kandi gisanzwe cyohereza mu Rwanda bamwe bakurikiranweho ibyaha nka jenoside yakorewe abatutsi bagihungiyemo, nk'aho muri 2014 cyohereje uwitwa Dushimiyimana Emmanuel ndetse na Wenceslas Twagirayezu woherejwe muri 2018. Akisavira dukomereze mu mvaho nshya aho bo banditse ku Rwanda rwashimiwe kuba intangarugero mu koroshya imigenderanire muri Afurika. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira niwo washimiye u Rwanda korohereza urujya n'uruza rw'abaturage, by'umwihariko rukaba rwarakuyeho viza ku baturuka mu bihugu bya Afurika. Umuryango wasabye ibindi bihugu bya Afurika kwigira ku Rwanda bikoroshya ubuhahirane hagamijwe iterambere ryabyo. Umuyobozi mukuru ushinzwe ubumwe bw'ibihugu n'abimukira muri uwo muryango mpuzamahanga ushinzwe abimukira, uyu ni Madamu Sise Mariama, yavuze ko u Rwanda ari intangarugero mu koroshya imigenderanire muri Afurika, bityo ko n'ibindi bihugu bikwiye kurureberaho. Ati ni ingenzi kuba ibihugu byashyiraho ingamba zoroshya imigenderanire n'ibindi. Urugero nk'u Rwanda ni igihugu cy'intangarugero, uraza ugafata viza ugeze hano mu Rwanda. Kubera iki mu bindi bihugu bya Afurika bitakingurira amarembo abanyafurika bose bakaza gushaka akazi n'ahandi hari amahirwe? Ni ingirakamaro kubera ko ibicuruzwa ntabwo byacuruzwa hatari abantu. Mu byo uyu
uyu muryango uvuga ko bituma imigenderanire mu bihugu itoroha, harimo ikibazo cy'umutekano muke utuma henshi habura imirimo, ndetse muri Afurika ugasanga bimwe mu bihugu bigifite inzitizi zituma abantu batoroherezwa guhahirana no kubona imirimo, kuko hari benshi baburira ubuzima bwabo mu kunyura mu nzira zitemewe bajya gushaka imirimo i Burayi n'ahandi. Mariam ati ni ingirakamaro ku bihugu mu koroshya imigenderanire kubera ko hari abantu bapfira mu bwimukira baruhama mu nyanja. Nkatwe nk'umuryango ushinzwe abimukira dushinzwe ibijyanye n'imigenderanire n'ubwimukira, kandi turifuza ko inzitizi zose zibuza abantu kuri uyu mugabane kwisanzura zavaho, tugafasha urubyiruko rwacu muri Afurika gushakira imirimo muri Afurika aho kwishyira mu kaga bambuka inyanja bagiye gushaka amahirwe y'akazi ku yindi migabane. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye kandi birimo Tarifa Rwanda, Rwanda Tribune n'ibindi bitandukanye Xavera byo mu Rwanda byagarutse ku noti nshya y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 2 zashyizwe ahabona na Banki Nkuru y'u Rwanda BNR. Ni inoti nshya zatangajwe hejo kuwa gatanu zifite ibimenyetso bitandukanye n'ibiri kuzari zisanzwe, ikaba BNR itangaza ko zizakomeza gukoreshwa hamwe n'inote zisanzwe zemewe hano mu Rwanda. Ishyirwaho ry'izi noti nshya za 5 n'ibihumbi 2 ribaye nyuma y'uko bisabwe na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi bigasuzumwa n'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki 23 muri uku kwezi kwa munani dusoza, inama ikanabyemeza. Itariki inoti zombi ya 2 n'iya 5 zakoreweho ni 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, ni ukuvuga uyu mwaka, ikaba yanditswe ahagana hasi ku ishusho ihinguranya inoti, umukono w'umuyobozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda n'uw'umuyobozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda wungirije bikagaragara munsi y'ishusho y'inyubako Kigali Convention Center. Inomero y'inote iri mu ibara ry'umukara itambitse mu nguni yo hejuru iburyo no mu nguni y'ubumoso ihagaritse. Akisabera ko ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire kuri iyi nkuru yo mu gitangazamakuru igihe igira iti uburiganya, ibinyoma n'ibikangisho, amayeri akoreshwa na bamwe mu banyamadini mu gucucura intama zabo. Uwanditse iyi nkuru agatangira yibutsa ko kubasoma Bibiliya hari icyanditswe muri Petero wa 2 ibice 2 umurongo wa 1 kigira kiti ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Hakomeza kandi hagira hati ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Igihe gikomeza inkuru yacyo kivuga ko mu Rwanda hamaze iminsi igenzura mu madini n'amatorero byasize insengero zigera hafi ku 8,000 zifunzwe kuko zitujuje ibyasabwaga. Bamwe bavuga ko bitari bikwiriye, abandi bakavuga ko byari byaratinze kuko insengero n'amadini byari bimaze kuba akavuyo, ndetse ko byari bimaze kuba indiri y'abacucura abaturage twabo bababeshya. Umwanditsi w'iyi nkuru kandi Jean Doni yakomeza avuga yuko ubuhanuzi ari iturufu ikomeye ikoreshwa n'abo banyamadini, aho babwira abayoboke babo n'abandi babagana ibizababaho, bababwira ibyiza bizaba, bakabasaba gutanga ituro ry'ishimwe, naho byaba ngo ari ibibi bagasabwa gutanga ituro ryo kubikuzaho cyangwa se ryo kwishinganisha. Ibyo kandi ngo birenga kubera mu nsengero aho bahanura bagasanga n'abantu mu ngo zabo cyangwa aho bita mu butayu, bakababwira ibyenda kubabaho, ubundi bakabizeza ibyiza bazabona se ko ibibazo byabo bizakemuka n'ibindi. Ari nako bijyana no kubasaba amaturo. Umukuru w'igihugu Paul Kagame ariko ubwo yakiraga indahiro z'abadepite bashya tariki 14 z'uku kwezi kwa munani yagarutse kuri icyo kibazo, avuga ko gufunga insengero zitujuje ibisabwa hari icyemezo cyari gikwiriye, ndetse yanasobanuye ko zimwe mu nsengero ziri mu Rwanda zagiyeho kugira ngo zikamure abanyarwanda na duke bari bifitiye mu nyungu z'abazishinze. Yavuze ko adashobora kubyemera. Muri Matayo 24 twanzuriye inkuru haragira hati kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba, nuko niba bababwira bati dore ari mu butayu ntimuzajyeyo, cyangwa bati dore ari mu kirambi ntimuzabyemere.
turacyabasomera ibyasohotse mu nyamakuru, twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda. Umunyemari w'umunyafurika y'Epfo Johani Rupert yandikiye umunyanigeriya Aliko Dangote amuvana ku ntebe y'umunyafurika wa mbere ukize kurusha abandi. Ibi nk'uko byanditswe na Daily Maverick, Mail and Guardian, News 24, BBC News Africa na African News bikubiye muri raporo nshya y'abatunzi ba za miliyari mu madolari ya Amerika, raporo yiswe Bloomberg Billionaires Index. Imitungo ya Bwana Rupert yariyongereye cyane mu gaciro, iva kuri miliyari 1,900,000 z'amadolari ya Amerika maze igera kuri miliyari 14 na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Ibi byatumye ajya ku mwanya w'147 ku isi, aho yasize Aliko Dangote kw'imyanya 12 yose. Ni mu gihe muri uyu mwaka wa 2024 agaciro k'imitungo ya Dangote kamanutseho miliyari 1 na miliyoni 700 z'amadolari ya Amerika, kagera kuri miliyari 13 na miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika, nk'uko bigaragazwa na raporo za Bloomberg. Guhomba kwa Dangote ngo kwatewe n'ikijondone. Kwatewe ahanini nuko ibikorwa bye byinshi byiganjemo inganda biri muri Nigeria, kandi ngo kuva Perezida Bola Tinubu yajya ku butegetsi mu mwaka ushize yashyize imbere amavugurura menshi mu by'ubukungu, harimo gukuraho nkunganire leta yashyiraga ku bikomoka kuri peteroli. Ibi ngo byatumye ibiciro bihanika, ifaranga ry'iri nayira rikoreshwa muri Nigeria ritagaciro ku gipimo cya 30%. Iryo gwa ry'agaciro k'iri nayira ryabangamiye cyane Dangote bitewe nuko imitungo ye ibarwa muri iryo faranga rikoreshwa mu gihugu cye cya Nigeria kunda byabuze urugero, ku buryo yigeze kwivugira ubwe ko ntanze afite mu mahanga. Nubwo yemeze bityo, nanone Xavera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ikinyamakuru Forbes kizobereye mu kunaga akajisho ku mitungo y'abagashize nka Gashamura cyari cyamugize umunyafurika wa mbere ukize ku mwaka wa 13 yikurikiranye. Ubu raporo nshya ya Bloomberg yamushyize ku mwanya wa kabiri muri Afurika n'159 ku rwego rw'isi. Rero ku mwanya wa gatatu hashyizwe undi munyafurika y'Epfo Nikki Oppenheimer utunze ibingana na miliyari 11 na miliyoni 300 z'amadolari ya Amerika. Akurikirwa muri Afurika n'umunyamisiri na Sefu Sawiris ubarijwe imitungo y'agaciro ka miliyari 9 na miliyoni 480 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa gatanu haza nanone umunyafurika y'Epfo witwa Natikash utunze miliyari 9 na miliyoni 220 z'amadolari ya Amerika. Iyi nkuru igasoza ivuga ko Johan Rupert yikojeje muri kaminuza Stellenbosch aho muri Afurika y'Epfo kwigayo ubukungu, ariko mu 1984 aza kubishingukamo yinjira mu bucuruzi bwa se Anthony Rupert wapfuye muri 2006 afite imyaka 89 y'amavuko. Umunyarwanda ati mwene Samusure avukana isunzu, cyangwa ngo hari igihe imfizi itega ngase. Uyise wa Anthony Rupert ngo yatangiye iby'ubushabitsi mu 1941 ahereye ku mapawundi 10, mbese ubu ni nkaho yahereye ku bihumbi 15 by'amanyarwanda tubivunje dutyo. Icyo gihe Forbes magazine yamushyize mu bantu 500 bari babayeho neza cyane ku isi. Ubwo yapfaga muri 2006 imitungo yari igeze hejuru, yarigeze ku gaciro ka miliyari 1 na miliyoni 700 z'amadolari ya Amerika. Turacyaraho muri Afurika y'Epfo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo TRT Africa, ABC News, Africa News na News 24 byo byanditse ko muri icyo gihugu hari gukorwa nketi kuri ruswa ya miliyari 7 z'amadolari ya Amerika yamunze ibigo bya leta birimo Transnet ishinzwe inzira za gari ya moshi, ibyambu n'imiyoboro y'ibikomoka kuri peteroli, hakaba na Eskom ishinzwe iby'ingufu z'amashanyarazi. Kuko byatangajwe ku wa kabiri w'iki cyumweru n'urwego rw'igihugu rushinzwe kurwanya ruswa, gusa ubwa mbere muri Afurika y'Epfo hakorwa amaperereza kuri ruswa kubera ko yatangiye gukorwa guhera muri 2018. Ubu habarurwa anketi zigera muri 40 ziri gukorwa ku birego bya ruswa. Urwego rwihariye rukora ayo maperereza Jean Daniel rwamenyesheje abadepite ko mu byo bamaze gutahura birimo ko ikibazo cya ruswa cyafashe indi ntera mu myaka 15 ishize. Aha hatanga urugero ku birego bya ruswa ndengakamere yaririwe mu masoko mbaturamugabo ya leta mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Jacob Zuma wayoboye icyo gihugu mu myaka 9 kugeza hatiwe kwegura muri 2018 kubera ibyo birego byari igisebo gikabije. Icyo gihe anketi y'ubutabera kuri ruswa yo mu nzego zo hejuru yatunze agatoki benshi mu bakozi ba leta n'abayobozi bakuru b'ibigo bya leta bagiye bemera bitugu kwaha bahabwaga n'abashoramari kugira ngo babahe amasoko ya leta. Ubu kabashize imyaka 6 hakorwa anketi ku nyoroshyo zanyuze mu masoko arenga 270 yatanzwe n'ikigo Eskom afite agaciro ka miliyari 2 na miliyoni 200 z'amadolari ya Amerika.
abakora iya nketi kandi banavuga ko hari miliyoni 540 z'amadolari zatikiriye muri ruswa yatanzwe mu kigo Prasa gishinzwe ibya gari ya moshi. Aha ngo hari abakozi barenga 1200 bahembwe kandi batabaho aribo babaringa ngo ari babaringa Jean Daniel. Hari n'isoko ry'agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika ryatanzwe mu buriganya mu gihe cy'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cyabereye aho muri Afurika y'Epfo muri 2010. Ubu ngo iryo soko naryo ryatangiye gukorwaho nketi. Hagati aho na minisitiri w'ubutabera muri icyo gihugu Madamu Tembi Simelane nawe aravugwaho ruswa ishingiye ku buriganya yakoresheje kugira ngo ahabwe inguzanyo y'ibihumbi 575 by'amarandi akoreshwa aho muri Afurika y'Epfo. N'amafaranga yagujije banki ubwo yari umuyobozi w'umujyi wa Polokwane ari nawo murwa mukuru w'intara ya Limpopo hagati y'umwaka 2014 na 2021 nk'uko byanditswe n'ibinyamakuru bya News 24 na Daily Maverick byo muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo. Ku gatatu iki cyumweru Perezida Cyril Ramaphosa yasabye uwo mu minisitiri kwisobanura kuri ibyo bimuvugwaho byo guteza igihombo banki yitwa VBS Mutual Bank. Ni mu gihe bizwi neza ko iyi banki yari yarashowemo akayabo ka miliyoni 343 z'amarandi no mu gihe yayoboraga wa Polokwane. Raporo ya banki nkuru ya Afurika y'Epfo yo muri 2018 yahishuye ko hari miliyoni 130 z'amadolari zibwe iyo banki ya VBS mu myaka 3 bikozwe n'abantu barenga 50 barimo abacuruzi n'abanyapolitiki. Akasavera duhindura inkingo za Mpox zarashyize zigera ku butaka bwa Afurika nk'uko byanditswe na BBC News Africa, The Star Kenya na UN News. Nigeria niyo yabimburiye ibindi bihugu bya Afurika aho yakiriye ibihumbi 10 bya doze z'urwo rukingo rwa Mpox. Iki gihugu cya Nigeria cyari cyaratangiye kureba uko cyabona izo nkingo mbere y'uko mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 8 dusoje ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ritangarije ko Mpox ari icyorezo kibangamiye bikomeye ubuzima bw'abatuye isi. Umugabane wa Afurika niwo wahazahariye cyane kugeza ubwo usabye ko hashaka igisubizo mu maguru mashya amazi atararenga inkombe. Aho muri Nigeria hemejwe ubwandu bw'abantu 40 ariko ngo umubare w'ukuri ushobora kuburenga 700. Nta wigeze abikwa ko yapfuye azize icyo cyorezo cya Mpox cyakora. Akasavera igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo nicyo gikomeje kuhahurira n'uruva gusenya bitewe n'iki cyorezo kubera ko muri uyu mwaka wonyine hamaze kubarurwa ubwandu bw'abarenga 18,000 n'abapfuye barenga 600 bazize Mpox. Uyu mwaka nyine ugeze mu kwezi kwa 9 tuzinjira mejo ku cyumweru. Iyi nkuru ikanzu rivuga yuko ikigo nyafurika gikumira kikanarwanya indwara Africa CDC gitangaza ko hirya hino kuri uyu mugabane hakenewe miliyoni 10 za doze z'urukingo rwa Mpox. Twerekeza muri Jeune Afrique, Global Times na Continent Media aho dusanga inkuru ivuga ku nama ya 9 izahuza Ubushinwa n'umugabane wa Afurika ikazabera i Beijing mu cyumweru gitaha kuva tariki ya 4 kugeza ku ya 6 Nzeri. By'umwihariko Jeune Afrique yanditse ko benshi mu bakuru b'ibihugu bya Afurika bamaze kwemeza ko bazitabira iriya nama ku bufatanye n'ubutwererane hagati y'Ubushinwa n'uyu mugabane. Inama izwi nka FOCAC mu mpine z'igifaransa. Bamaze kwemeza ko bazerekeza mu Bushinwa barimo Bassirou Diomaye Faye wa Senegal uzaba agiyeyo bwa mbere. Undi ni Faustin Archange Touadera wa Centrafrica, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Andry Rajoelina wa Madagascar, Brice Clotaire Oligui Nguema wa Gabon, Paul Biya wa Cameroon utaragaragaye mu nama iheruka, Fore Esozimuna Nyasimbe wa Togo, William Ruto wa Kenya, Nana Akufo-Addo wa Ghana, Bola Tinubu wa Nigeria na Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville unafatanije n'Ubushinwa kuyobora iyo nama muri iki gihe kuzageza muri 2027. Uberebana n'ibihugu bitegekwa n'igisirikare muri Afurika y'Uburengerazuba, Colonel Mamadi Doumbouya wa Guinea Conakry niwe wenyine wamaze kwemeza ko azajya muri iyo nama. Hari kandi Kapiteni Ibrahim Traoré wa Burkina Faso na Colonel Assimi Goïta wa Mali nabo basa n'ababyemeje dore ko banitabira inama yo mu mwaka ushize yahuje Uburusiya na Afurika. Hagati aho General Abdurrahman Tiani wa Niger we biracyashidikanywaho Jean Daniel. Aba bakuru b'ibihugu na za guverinoma bo muri Afurika ngo bazaboneraho akanya ko gushimangira umubano mu by'ubukungu bafitanye n'Ubushinwa. Uretse abakuru b'ibihugu na za guverinoma, iyi nama y'i Beijing ngizanitabirwa n'abaminisitiri ndetse n'impuguke mu by'ubukungu. Ni inama iterana buri nyuma y'imyaka 3 aho ihinduranya
itunganya aho ibera rimwe mu Bushinwa ubundi muri Afurika. Iheruka yo muri 2021 yari yabereye i Dakar muri Senegal, ni kuri uyu mugabane wa Afurika. Icyo gihe isi yari yugarijwe cyane n'icyorezo cya COVID-19 cyari cyaradutse ku isi mu mpera ya za 2019 gihereye i Wuhan mu Bushinwa. Nyuma gato y'inama y'i Dakar, Ubushinwa bwatangaje icyerekezo cyabwo cya 2035 ku bijyanye n'ubufatanye bw'impande zombi. Ni icyerekezo cyakozwe ibihugu bya Afurika bikigizemo uruhare, cyane cyane hashingiwe ku ntego Afurika yihaye kuzageza muri 2063 ubwo hazaba hizihizwa isabukuru y'imyaka 100 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni intego zijyanye n'ubufatanye mu by'iterambere, gushaka abakozi benshi b'Abanyafurika no guteza imbere inganda kuri uyu mugabane wa Afurika. Kubirebana n'umubano mu by'ubukungu, ikinyamakuru African News kivuga yuko ubucuruzi bw'Ubushinwa na Afurika mu mezi 8 ya mbere y'uyu mwaka bwazamutseho 5.5% bugera kuri miliyari 166.6 z'amadolari y'Amerika, ari yahwanye n'amayuhana ngahe Jean Daniel. Amayuhani miliyari 190. Ayo mayuhani niyo mafaranga akoreshwa mu Bushinwa. Nibyo. Iyi kandi ni imibare y'ubuyobozi bukuru bwa Gasutamo, aho bukomeza bugaragaza ko umwaka ushize ubucuruzi bwageze kuri miliyari 282.1 z'amadolari y'Amerika. Muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, igihano cy'urupfu cyasabiwe abakoze igisa no gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi mu kwezi kwa 5 y'umwaka. Nibyo, ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye, nk'aho Jeune Afrique yagize itiki 50 bashinjwa kugerageza gukora kudeta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basabiwe urwo gupfa. Muri Afrique.com ho banditse ko 50 kuri 51 barigwaga kujya mu mugambi wo gushaka kuvanaho ubutegetsi bakatiwe igihano cy'urupfu. Uwa 51 witwa Aleti Kimo we ntiyigeze agisabirwa kubera ko abacamanza bemeye ko yahungabanye ku rwego rwo hejuru. Radio Okapi y'umuryango w'abibumiye muri Kongo nayo yanditse ko ubushinjacyaha bwasabiye urwo kwicwa abantu 50 bagerageje guhirika ubutegetsi muri icyo gihugu cya Kongo Kinshasa. Bwasabye urukiko rwa gisirikare kubahamya ibyaha birindwa ari byo: gucura umugambi, iterabwoba, gutunga imbunda n'amasasu mu buryo butemewe n'amategeko, ubwicanyi, kureba umutwe w'abagizi ba nabi no gushyira amafaranga mu bikorwa by'iterabwoba. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru byinshi nka RFI, African News, France 24, South China Morning Post, New Vision, The Herald na Le Monde byanditse ko abashinjacyaha ba gisirikare muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo basabiye abantu 50 kwicwa nyuma yo kugerageza gushaka gukora kudeta tariki ya 19 Gicurasi uyu mwaka, ariko umugambi ukabapfubana. Muri abo bantu ngo harimo Abanyamerika 3. Muri urubanza rwari rwaratangiye kuburanishwa tariki 7 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka, hongeye kwibutswa ko abo bantu bari barangajwe imbere na Christian Malanga wari usigaye wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko we yahise yicwa ubwo bashinzwe umutekano batabaraga ahari hagabwa ibitero. Uyu Malanga yari kumwe kandi n'umuhungu we Marcel Malanga, abafatiwe hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu Palais de la Nation. Mwiburana ryabo bitakanye Christian Malanga bavuga ko ari we wabashoye mu bintu batigeze bategura. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 5 uyu mwaka nibwo abantu bitwaje intwaro bateye urugo rwa Vitali Kamere wari minisitiri w'ubukungu, nyuma y'iminsi 3 akaza gutorerwa kuba perezida w'umutwe w'abadepite. Nyuma ako gatsiko kaje kujya ku ngoro y'umukuru w'igihugu ikoreramo Perezida Felix Tshisekedi, bagezeyo bazunguza amabendera ya Zaire, izina y'icyo gihugu cyiswe n'uwari perezida Mobutu Sese Seko, akaza kuvanwa ku butegetsi mu 1997. Ejo kuwa 5 nibwo byari biteganyijwe ko abavoka b'abaregwa bagira icyo bavuga kuri icyo gihano cy'urupfu. Mu kwezi kwa 3 uyu mwaka kandi nibwo guverinoma ya Kongo Kinshasa yasubijeho ibyo gushyirwa mu bikorwa kwacyo nyuma y'imyaka isaga 20 yari ishize nta ugikatirwa ngo yicwe. Akisavera muri Kenya, umunsi wo kwa 2 w'iki cyumweru wahariwe gutangiza ibikorwa byo kwamamaza ku mugaragaro Raila Odinga ku mwanya wa perezida wa Komisiyo ya Afurika yunze ubumwe, nk'uko byanditswe na The East African, Daily Nation, The Citizen, The Africa Report, Nairobi News, New Times na BBC News Africa. Ni igikorwa cyatangijwe na perezida wa Kenya William Ruto mu muhango yatumiyemo bagenzi be bo muri Afurika y'Iburasirazuba, ndetse hakaza kwitabira Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Madamu Samia Suluhu Hassan wa Tanzania na Salva Kiir wa Sudani y'Epfo, ari nawe uyoboye muri iki gihe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ugizwe n'ibihugu 8. Hari kandi Retired General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda ushinzwe ubutwererane bw'akarere, wari uhagarariye perezida wa Repubulika Paul Kagame.
abandi ni minisitiri w'intebe w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, uwahoze ari perezida wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete na Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria. Nigeria ni igihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba. Yego, abakuru b'ibihugu batagiyeyo kandi nibohereze n'ababahagarariye ni Kongo Kinshasa na Somalia. Abahuriye i Nairobi bose bagaragaje ko bari inyuma ya kandidatire ya Bwana Odinga wabaye minisitiri w'intebe wa Kenya hagati ya 2008 na 2013 ndetse akaza no gushingwa iterambere ry'ibikorwa remezo muri Afurika yunze ubumwe kuva 2018 kugeza mu mwaka ushize wa 2023. Nyuma yo kubona uburyo hashyigikiwe Raila Odinga hari icyo yavuze Jean Daniel. Yagize ati umutima wanjye uriteguye kandi amaboko yanjye ahagaze bwuma mu gukora byinshi muri izo nshingano zikomeye zo gukorera abanyafurika bose. Amatora ateganyijwe mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha ubwo hazaba inama y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma ya Addis Ababa muri Ethiopia, hari icyiciro gikuru cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uretse Raila Odinga abandi bahatanira kuzasimbura umunya-Chad Musa Faki Mahamat uzaba usoje manda ze ebyiri barimo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Djibouti Mahmoud Ali Yusuf, wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu birwa bya Maurice ariwe Anil Kumar Singh Gayan na Richard James Randriamandrato wabaye muri uwo mwanya w'ububanyi n'amahanga mu gihugu cya Madagascar. Ubwo kandi dukomoje kuri Kenya Jean Daniel, reka tunabasomera abadukurikiye n'iyi nkuru yo muri Washington Post, Africa News, Haiti Libre, AP News, ABC News, Miami Herald, Daily Nation, New York Times na The Africa Report ivuga ko abapolisi ba Haiti n'aba Kenya batangije ibikorwa byo kwirukana imitwe y'abagizi ba nabi muri Port-au-Prince ari wo murwa mukuru wa Haiti. Ibi byatangajwe ku wa gatatu w'iki cyumweru na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu Gary Conille. Yari muri bimwe mu bitaro byo mu murwa mukuru Port-au-Prince aho yari yagiye gusura abapolisi batatu ba Haiti bakomerekeye muri ibyo bikorwa byatangijwe ku wa kabiri w'iki cyumweru muri quartier yitwa Bel Air. Bwana Conille ati ndambiwe kubona abapolisi bahora baraswa, ndambiwe guhora njya gushyingura abapolisi. Tugomba gukemura burundu iki kibazo cy'umutekano muke. Nta byinshi yavuze kuri ibyo bikorwa byatangijwe na polisi z'ibihugu byombi, yewe yanirinze kugira ibibazo by'abanyamakuru yakira, ahubwo yahamagariye abanyahayiti gukorana na polisi no guhanahana amakuru kugira ngo bafashe kugabanya ibyaha. Ubu aho muri Haiti habarurwa ubwicanyi bw'abantu barenga 3,200 kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Iyi nkuru igasoza yibutsa ko abapolisi ba Kenya bamaze amezi 2 bageze muri Haiti, ariko kandi ngo icyo gihe cyose bamazeyo ntibarahembwa nk'uko byanditswe n'ikinyamakuru Daily Nation cyo muri Kenya. Kenya ifite abapolisi 600 ku bapolisi 1000 bagomba kuba bari mu butumwa mpuzamahanga bwo kugarura umutekano muri Haiti. N'ubutumwa Kenya yashinzwe kuyobora bukaba bushyigikiwe na Loni, ariko ikaba yaririnze kubuyobora nk'uko bisanzwe bigenda mu bundi butumwa. Loni yashyizeho ikigega cyo gushyiramo amafaranga bikozwe n'abaterankunga b'abakorerabushake bagizwe ahanini na Canada, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nko mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye guha ubwo butumwa miliyoni 100 z'amadolari. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya amaze kumva ko abo bapolisi bamaze icyo gihe cyose batarahembwa, yijeje abo bapolisi bari muri Haiti ko bitagombaga kurenza ejo ku wa gatanu batabonye uduhimbaza musiki twabo. Reka ariko ibyo tubiveho, abarwanyi b'Abarusiya bagiye kuva muri Burkina Faso bagiye kurwana muri Ukraine nk'uko byanditswe na BBC News Africa. Aba barwanyi bafatwa nk'abacanshuro b'Abarusiya bari barageze muri Burkina Faso mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka kugira ngo bafashe ubutegetsi bwa gisirikare kurwanya imitwe y'intagondwa za Kisilamu igaba ibitero by'iterabwoba ku butaka bwa Burkina Faso. Ubaho muri Burkina Faso hari abarwanyi bagera kuri 300 bo mu cyiswe Bia Brigade. Iki kikaba ari ikigo cya gisirikare cyigenga cyo mu Burusiya. Ubu biravugwa ko abarwanyi 100 aribo bazajyanwa muri Ukraine, aho Uburusiya bwashoje intambara guhera muri Gashyantare 2022. Ubu ingabo z'Uburusiya zikaba zihanganye bikomeye n'iza Ukraine zabashije kwinjira ku butaka bw'Uburusiya mu karere ka Kursk nko kwihimura. Hagati aho hari abaturage ba Burkina Faso batangiye kugira ubwoba bw'uko izo ntagondwa zizarushaho kubibasira abo bacanshuro b'Abarusiya bamara kugenda, bakabishingira ku gitero gikaze, igitero cy'injyana muntu giherutse kugabwa ahitwa Barsarogo muri Burkina Faso, kikagwamo abagera kuri 300 biganjemo abasivili. Guhera muri 2015 kandi Burkina Faso yibasuwe n'ibitero by'iterabwoba imaze gukura mu byabo abarenga miliyoni 2. Akisabira reka dusoreze muri Africa News aho banditse ko minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yasoje uruzinduko rwe mu bihugu byo muri Afrika y'Uburengerazuba. N'uruzinduko rw'iminsi 3 rwari rugamije
gushishikariza ibyo bihugu kugira uruhare mu kugenzura no gukumira abimukira ba rwihishwa bakunze kwerekeza mu birwa bya Espagne byitwa Canary bakabera umutwaro Espagne. Nko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka kugeza ubu tuvugana, muri ibyo birwa bya Canary hageze abimukira ibihumbi bisaga 22 ngo barenga inshuro ebyiri zose z'umubare w'abimukira bahageze mu gihe nk'icyo umwaka ushize. Jean Daniel, kuwa kabiri w'iki cyumweru rero nibwo Pedro Sanchez yatangiye uruzinduko rwe muri Mauritania, ahava ajya muri Gambia, nyuma asoreza muri Senegal ejo bundi kuwa kane. Aho hose yabonanye n'abakuru b'ibyo bihugu ndetse banasinyana amasezerano y'ubufatanye mu birebana no kurwanya abambutsa abimukira ba rwihishwa. Ibyo bihugu bitatu Mauritania, Gambia na Senegal byahindutse ahantu hakomeye hifashishwa n'abimukira ba rwihishwa bagerageza kujya mu birwa bya Canary. Aho naho abimukira n'impunzi zihifashisha nk'icyambu cyo kunyuramo bagira ku mugabane w'Uburayi. Jean Daniel, kuri iyi ngingo y'abimukira, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis aherutse kunenga cyane abirengagiza ikibazo cy'abimukira banaburira ubuzima bwabo mu nyanja no mu butayu bagerageza kwerekeza i Burayi. Avuga ko kutabikora, mbese kutabitaho, kubarangarana ari icyaha gikomeye. Yavuze ko ari icyaha gikomeye. Mureke twanzurira aho ngaho kandi tubashimiye cyane. Tuzongere duhure kuwa gatandatu ku masaha nk'aya. Jewe nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Komeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.